ASC, ASC Youth Front, KSA, KNC Independent Kamlo. Dan pini bangke press meet ki pha bangke election last election assembly election of Fran state government lapen ukio chumprana tum MOS kachito du hala bangsa aputha si lady tum pini press conference along kaning ji mon press meet along tum so we bang ki yo tu bang ASC president lo KNC president KNC senior vice president asi alam bangke just on the eve of the last assembly election state government lapen chumprana tum so MOS signed lapen laksa MOS alo kadwe applause ke neri tum post pe kita isi applause bang neri tum post nang ko ate so particular clause of okay, it went against the spirit of the sixth schedule. Sixth schedule the spirit against them. Clause 5(1)(a)(b). Dah kita orang kalian, ye kukia tu mah pandai. Karbeng lo, anglong otonomous council lo, MSC consensi, kini reservation pinam. Lapen di Mahasau Autonomous Council lokta long clear sini pakai kia kayak pandai se reservation pinang bak pipo sudah agreement dulu. Nilai tu kau oppose bang kalian lo lapen six schedule spirit against peniru tu kita bang kalian lo six schedule North East along 1952 kan function lapen pini army anta dolang dak Karbiang long dulu di Mahasau dulu Meghalaya dah pini army anta dulu Mizoram along katula, lapen nona kimi Tripura lapen Bodoland Territorial Council. Ground reality ta non langam tha. Forget about parliamentary constituency and assembly constituency. MSC consensus ta non dake a population ta opiping mali. Lumbayong mason almost lack to the chocolate. Babu pe Donsuri ada 40 konsensi ki binai lo la bangke suru patha hadakta suri kep se mati suri krep ini suri krep pone la sondu cintong amrita la sondo suri krep suri ko la sondu tang te non dak dia tu dak suri kon situ konsensi hini pimema man di Mahasau son sipli pime mal tuman reservation halang so engol penta feasibility of ground reality ke lehno consensus hindi ke thom 3-4 la son reservation pivre na gal pula de karbi demo si pivre na poda karbi demo dupi ke masih population na engol penta ground reality bangke otherwise da feasibility available laisi ini ala mo ke latum MOS long ta dili tum ke long lo mana development cultural whole pon ini kamu jatah mau ko antang ka langsung bangke kukia men setia ale ngamen isi ka lasi lata krememe bangke tiro isi bangke dak proper survey ni hanya dak kam lekleni sila ate doubt dukok example tu non latuma MLA dak dipukan latuma ne itu mah MLA lah uri sikit haya song ka itu dipukan MLA nang manlog lah langsung menit sta non daka velu dak a voters lo kusi daka dipu MLA nang ke manlog man ta langsung menit non hamani push dulu cara push dulu ne tum ke daw bang ke langsung menit dipu a voter list ta kenbo lapen hadak ta duet lo hadak more than dengan thom ke padak doen lo kulo hadak ta voter list duibu ate election ba taitin dak thik long leke vote na bichi yok ni panen thek long le nang litum thek long ma except 2000 pemio 2000 apya ne kali pom thek long nanti tu ne pini election adu jo lason lake example lo lason dak aku kidu pitai da lason double voter list lason bang da down lase proper survey ni betul
Survey kali pulote non ke tanga voter list chok ma chok ke ma doubt ko lo. La sona example lage. Glaring example. Khaya song gaite. Da dipu ya segment na voters lo. Election da dakhan se ki thodon lo MLA da nang man lo. Ta non ke alang ribang ke pamani pur se du. Hada ka voter list lo amen dulu la. La se ningkan thongker ningkan kono ne dak wang we lage. Election ke dambom lo mati. Nelu tu theblong nela ne. Hada manipur voter list ke. So dapat ke teklong le tak ada kita di MLA sih mantan kita utang itu. Kita mantan mantan puan election ya ada boleh. Manipur. Ada sih wajah bom lah manipur. Masih kaya song gaite example lah bagi it is only a tip of the iceberg. Melasan tu pikir time ini. Masih men lah puwe ekor cek top ada lah cok cek itu. Proper investigation tu ni. Lai siapa? Ini alam bangke, nilai bukan tu bangke, next alam bangke, non autonomous state main issue. Lama sih, soft selang mati, genuine issue lo, long standing aja di proven lo. SCC atum sih 17 May 1986 pen movement ke pangcing cok mati. Seta, hola 1960 pen, huta episode movement huta karbikan di masa tertentu lo. Puluh 1986 pen, cole hempreng karbiat kayak di masa kayak mereka kali lo. Alah jadi 1960 balang soal perang mana kemakatan dulu ni. Nona bangsa problem ni ke solve selang. Nona ka break a problem ke solve amendment lah ke problem ke solve kali. It is a Pandora's box. A problem ki misi nak lang dulu. La selang sort gap. La sona problem bangke, la sona issue bangke. State government ada juga mata ada sote. Ko bangsi nelutun SCC Utron KSA KNC tu ni kamata. Lapen dawe da MOS was sign maka ni tum ning dope. Autonomous Council atum han involvement people nai mati. Nel tum bachi dia tengke Karbeng long Autonomous Council apanta lapen di masa Autonomous Council apanta lapen konsal pun tu. They were not taken into confidence. Social organization apanta majawa KSA apanta KCS apanta Karbila mena me apanta cingwai pun tu lah tu. Di masa dam FX body dulu mati kada ta. Men sip PG pun setaba alkohol kita punya tak harjuan kan tu punya. Nilai tu kecil dia tengah hodak tak di masa ekspor di masa konsal pun parti pun tu. Jo nasi lain kan dua pangrun pet nilai tu. Pini yang ada Assam Chief Minister kan tak true di sini nilai tu itu. Namanya lapen lada kerja long CM kan tak biasa CM di masa CM kan pipelan pipo. Ada hidup cara masih nilai tu pipelan ada apa pipo. Masih pini abang ya lah ini pandai lagi memang begitu lah. Anak itu media truly lah mana apa cetan pamet anak itu mah presiden itu 15 March before election moment just before the declaration of the announcement of the election schedule. Assam government pen uki arms group atum si MOS itu lo kasih so close bukan teman Terus nak hai pada tuan nak handle mainly 5.1 AB. Lalu bagi itu ala akhir berami lalu sedang jong kuna upos dah kau itu. Lalu lahir pada pesi itu togir pesi memorab tapi amlo Assam Chief Minister hat ini through Deputy DC Commissioner tapi CM akai dah kerja orang Autonomous Council akai kata itu pilot lalu sebut hat. Alam dia bagi 6 itu lalu along bangke so constitutional long tami particular isyak he fan seat reservation bangke take tokti kasi non la particular is but attract of one reservation demand by settlement MOS ke toklo bangke itu memang itu don dikti kasi so kata sih no post na ko atema 60 la council bu tami thanwa district dulo tami la hota so thega mongle sa example tu thega mongle Lasi ajak development kandu bing lahai bagi kena son bagi tu dah kena lah bagi development bagi kena son lu. Tuai pis kami particular akhi parliament ANC lason claim naik pulang kandidat anji. Lasi ni kelo lason kota bagi non lah 125 amendment kuno lahai long kami langsung ke pandu pun bagi coksi apen ke dak council tu Autonomous Council tu council kami Autonomous Council tu lain di bag authority tu langsung bagi timai pun state government amalan bagi kenang so lasi
Pinie tapi tu langsung memorab di bidang alam telang ke lalu SCC, KSA, lapen KNC, lapen SCC Ukraine interest itu lo bidang lo, memorab lo bidang lo. Apne jadi itu udah kau bisa isu jo 2015 March तारीख है suspension of operation ko huki arms group aru অসম সরকারের লগত যিখিনি এমওএ চুক্তি হৈছে সেই চুক্তিটো আমি বিৰোধা কৰিছোঁ 5.1 AB যিটো তাত ক্লোজ বা সাব ক্লোজ এটা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে তাত ইয়াত উল্লেখ নাই যে 6 শিডিউলত তথা ষষ্ঠ জনগোষ্ঠী যিটো এলেকাৰ কোনোবা জনগোষ্ঠী জনজাতিক MBC seat রিজার্ভেশনের কারণে তাত উল্লেখ করা নাই ইয়াত সকলো ট্রাইবৰ কাৰণে যাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনে আছে 6 শিডিউল ট্রাইব ST হিলস ST তথা শিডিউল ট্রাইব সকলকে সন্নিবিষ্ট কৰা আছে সেইকাৰণে ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰলি এনে ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কৰাটো আমি বিৰোধা কৰিছোঁ লাসি এইটোতো সম্পূৰ্ণ এটা 6 শিডিউল বিৰোধিতা বুলি ক'ব লাগিব বিপৰীত বুলি আমি ক'ব লাগিব এগেইনষ্ট দ্য 6 শিডিউল Lasolam si itu cita lono, lasolam sebagai cokci busi budam lo, lapen ke, nada representative bagian Assam government bagi cabinet minister Dr. Radus Pegu, lapen ke additional chief secretary Raskwa, walam si itu ciri Raskwa pusi to Tiwari, Ajay Tiwari puasi additional IS alam si Dr. representative secretary witness association on behalf of state government alam tunggu dulu. Kasi laso MOE sepatah bangke laso makin itu songai bagi cendol datimah itu sedang lo last since 1960 pelu otonomi movement bang nang dulu tapi nopo tapi laso tuan puri artikel implement mela tak kuan udah disunti boy kasi la otonomi la otonomas state ala tapi laso kaktiet laso longsi kado udah responsible lo kepada cucian kali pun dia labak ada problem pak create associate ko padras box boleh kumpulan nako kaso bagya abida dilem de dana pulo baki hang du pokrang kadu dakit du adu nabi laso teks do ko kaso bagya kali dia nanti kasi pinya ko ban nabi kaso long selu bila laso alam thi na pachini to pela so bang pacetak ko ni bansi en chune ni ko